This is BBC Scotland on One. Good afternoon and welcome to our young Gaelic speakers. It's time for your special programmes now, and in 15 minutes it's a windy day for Dòtaman. First, Donnie MacLeòid and Anna Murray are gardening in today's Dòtaman. Moireach de Dòtaman Vic. Moireach Sir Hick. Hallo, seán na flúirichin hálainn hacaman seo, agus seán na dahan briáthre. Ach cáit mi flúirichin na fás. Had de fás an an úd. An sa jourig, chud mi úd an sa vokse, chud mi siolf nam flúir an sa úd. Chwad as jy sin gecúramach agus in nish an y flúirich yn y fas mór agus bria. Falach bria cúri ach cyfiad flúr an sy vogsacam in ga trí cehydd agus ha dat jyfroch gachyn. Gorom, jarag, bwye agus gial. Hello, Anna. Oh, Bria sam bokse Gàirnealaireachd agus stölam na dahan her na flúirichin. Ach Anna, nach ísige me in na hanaman her na flúirichin, chanel mische uafsach keintjach. Ísige jarada ach wel fesaketse kan I kuch de gönje jihanen agus kan I kuchelle flúirichin. Sjálfur in jihan be gial a sjó. Sjó gialach lár bia noch getraans en jarach. Oh, Bria. Agus in jihan boeie sjó wussig ramhien. Ha flúirichin mar sin an sigarig akamse. Ach de me jen de flúirichin jarag. Sjó tulip en jaraka. Agus me jedig in jihan garam sjó shelles eraan. Oh, ach Anna. Huk mische het present as sigarig akam hienen nu. Sjálf. En de jas dat sjó sigarig Gas gut jarab. Agus a glasrich ulle an sigarig akam su kutjok. A kalb agus unjanen agus lechtes agus benhate. Donnie femi geveluse onwasach trank aan sigarig. Oh, ha, get jarab. Stelum se vi gadig en jas, agus a noosne suje mooi an sigareen, koleri kakni agus krottel. Nu er vis en op het jes al kjast geljaar. Stelum se vi mooi sigarig en laas aanri kutjak. Agus schoudermat, ha flúirichin, agus roeparp, agus koeran er maten nu. Agus ha ulle an zijn oren akkem. Oran me jen en garige kianertje en niet meer geheim. Shoot maar haar. Oh, dat. Misje femi misje bek aan iske hort gaan de flúirichin aan zijn voksakken. Ha garige kianertje is en garel Dòmhnall-Iain jenne koele sjors dussen agus flúrin. Ha koeran an de tunne panne unjen en spenhaat. Saum is toch en kaal an de sroepap. En nu hikken tjarach bi en hjertje ghàradh. De kløok se kure moise gare. En hjertje leis en tjol, en hjertje gafkur skies. En nu sen hikke grene Sgrìobhaiche. Ha garige en hjertje is en garel Dòmhnall-Iain jenne koele sjors dussen agus flúrin. Ha koeran an de tunne panne unjen en spenhaat. Saum is toch en kaal an de sroepap. Ha fluren more jarag an is fluren pekke men af. Fluren purpi pinkes galsegaring. Fluren tjekka kjors, fluren pekkes mår. Tjulepen is rosen ekki en hjertji. Ha garig ekki en hjertji is en garel Dòmhnall-Iain jenne koele sjors dussen agus fluren. Ha koeran an a tunne panne unjen en spenhaat. Saum is toch en kaal an is roeparp.
En uere hikken tjarach bi en jertje gàradh, cloch sa cura MicIlle. En jertje leis en giol en jertje gacul sias, en uer san NicEachainn Sgrìobhaiche. Ha ghàradh en jertje is en ghàradh Dòmhnall-Iain, en chula sjors tussen agus fluren. Ha corran anna tunna panna unjan en spenhat, sa stokken kalannes rúbarb. Ha ghàradh en jertje is en ghàradh Dòmhnall-Iain, en chula sjors tussen agus fluren. Ha corran anna tunna panna unjan en spenhat, sa stokken kalannes rúbarb. Hallo, Sult je liedje hand zich jeesje nu? Ha kolach gewel feem ek een liedje zo carriage kolachrie heen. Zo een liedje. Een liedje. Een kutje juist meer waar ik een liedje ha kolachrie een liedje in ha zo. Wel je zo. En zo een liedje juist. Wel vet zaken ze. Gaan jullie juist wel? Gaan jullie? Sin lítir pe a hagamann seo ach sin lítir in a dhéara. Nise ní seo an lítir cheart. Bhfuil fis agad sa? Chaneal I ceart a bhfuil? Chaneal sin lítir te a hagamann seo ach sin lítir in a dhéara. Nise ní seo an lítir cheart. Bhfuil fis agad sa? Hai colach rí na chuir. Ha, ceart na chuir. Ha, sin lítir in a hagam na MacLeòid agus sin lítir in a dhéara. Nise, ba tallam sa jalaf a dhéanú de rúta gine hatáiseach leis sin lítir in. Ach, déimi dhéana scialach. Ghàradh ginneartí sa ghàradh Dòmhnall-Iain. Donnie, nach maak dánigu, ha agam sé de scialach gínse, dhéanú sa jalaf de rúta gine hatáiseach leis sin lítir in. Rúta gine táiseach leis an lítir in. Ceart? Ceart go leor. Chaneal fisagam sa. Bhfuil fis agad sa. Chaneal háist. Ís mi gút déanaí sin éistú sa sin scialach a gana agus ní mi sé jalaf as déis sin. Ceart. Ní a rúta gine táiseach leis an lítir in. In san níon agus in san nólaig agus dé bheith siad? Dé? Oh, how ceart in san net. Ba mahad Sandy Sandra kwanta macha the ninyak. Kwanta fsheishe yevi, horobach uit Gàirnealaireachd. Ha van loyen schanain fluurchen vaas, agus han vier feemacher jarig. Van wagens nok, agus hij Sandra en Sandy mag kolerie mahad, as on bek aan oprige jenne sigarig. Van loyen geleor in hoekal, van Spaan-urig eke mahad, agus grape bek lijve, agus lan I glan siglan me hummig op bouwen vloer. Van Sandy en Sandra tot loon en loyen agus ga kurgang gunjak. Hool dat Fuaim de foon agus ga mami stech en hui. Als ze van mami bring foon, gaum Sandra agus Sandy or a koppe. En jij krishak van niska maski agus sharaf janopet. Een oorsen san smeunjig Sandy rote genegeutig a vina chutjage gaif, agus galaf en nishake gunne hage riteuve gari, agus hua dat kipplen en oor. Hukkat kipplen en oog en garig. Ga nieuwig kipplen en hoor. Was Sandy smeunjig al kunjige kipplen de loyen vat, skusavelig sin geisen en opere janu. Ach, me graag ze hanik sanne wat kipplen de kietje, no loyen, fleurchen, agus na kuran. Na de hele mami wij ga kroste le Sandy agus Sandra, agus le kipplen. Hukke kipplen Gàirnealaireachd, agus jager is een garige gedas dooi riest. Ba gewoon geduldig agus jager die mami gutjige, maar de bjare pudding heeft. En heel muunje van garige kwant kleef van riest, agus garode janu ach 4 jaar. Ba mami wacht geski. Ach, zo'n goed Sandy, zo'n kutje gehoord hier. En wami, die moet je kipplen. Heb ik eerst niet vatten kieken naar haar jarig. Hou kerst als mami.
Hoe dat kiplen agus hialat en jesh mi an en jood. Agus jichem Ferguson waka MacLeòid. Ad se van goede kiche en jood, zijn mami krumchrik gaan gloeien aan zijn ghàradh. Agus va hulle dinge agus en goord een dooi galan. Hawyd as mar aber is y sgialog na chrwy ma. Agus a mis yn y jalaf e tosio leis yn litr yn. Siawl, le trein siar peipad, gyddoch an hyd. Agus yn orsyn rwpan uanie, gyddoch an hyd. Ho, ha gyfi tesial, agus me iedd siawl, oranjar, gyddoch an hyd. Ho, بالفسك الجيهاون حني الهاست ها أكم سكتا ها Hallo, Donnie. أنا نخماك دانتو هاكم سوشنورن هين أو سامي هاست فياخ إن كريك كررن جلاف شو التوش أو ليشن ليتشر كتي يسمي Kuitje je jaraf? كاس مانيش كيني روتك إن التوش أو ليشن ليتشر Rotte kan het haarschorgels een lichtje in. Hij zag hem ze tegen zo akket. Njonjan. Het haarschorgels een lichtje in. Hakarig en jertje is een garel Dòmhnall-Iain en een goede shores bussen agus fluren. Hakuran en een tunne panne unjen en spenhaat. Samen stok en kaal aan de schroepap. En ure hikken tjarach bi en jertje ghàradh. Een kloch se kure MicIlle ghàradh. En jertje leis en tjod en jertje gafgur sies. En oor zijn NicEachainn is Sgrìobhaiche. Hakarig en jertje is een garel Dòmhnall-Iain en een goede shores bussen agus fluren. Hakuran en een tunne panne unjen en spenhaat. Samen stok en kaal aan de schroepap. Ha fluren Moireach kan is fluren pekke men af. Fluren purpi pinkes gjalse ghàradh. Fluren tjekke kjors, fluren pekke smår. Tjullepen is rosen en hjertje. Ha ghàradh en hjertje is en garel Dòmhnall-Iain en een goede shores bussen agus fluren. Ha kurran en a tunne panne unjen en spenhaat. Samen stok en kaal aan de schroepap. En ure hikken tjarach bi en jertje ghàradh. Een kloch se kure MicIlle ghàradh. En jertje leis en tjod en jertje gafgur sies. En oor zijn NicEachainn is Sgrìobhaiche. Sjom is een gloch een beetje nuodelle. Zult hij nu de hade gloch? Schau. Has bok woord hoe as ik je woelig. Ergens has bok weg ik het tjich. Die nu de ha. Den ure ha een, Ja? 3, Hier? koik, Schia? shark, Och? 9. Tjich? Ha tjich uren. En of is het ze? Waar feemisch in je vallen is. Als je dan gerigarig doi. Chiri! Cheerio! Cheerio, cheerio.